Kita kembali ke Iran, ribuan perempuan di Teheran turun ke jalan untuk menyuarakan dukungan kepada pemimpin tertinggi baru Iran, Mojtaba Khamenei. Aksi massa bertema pengorbanan untuk Iran menjadi simbol perlawanan sipil terhadap intervensi militer Amerika Serikat dan Israel di kawasan Timur Tengah. Dengan mengibarkan bendera nasional serta membawa foto Mojtaba Khamenei, ribuan warga Iran memadati jalur dari lapangan Imam Hussein hingga persimpangan Wali Al-Asr. Kampanye ini digelar sebagai respons atas ketegangan militer yang meningkat sejak akhir Februari lalu. Dalam aksi ini, para peserta menegaskan bahwa pertahanan negara bukan hanya tanggung jawab kaum pria, melainkan juga seluruh kaum perempuan. Selain orasi, massa juga menunjukkan solidaritas melalui aksi bersepeda bersama sebagai simbol kekuatan dan persatuan. Sebelumnya, Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan lebih dari 14 juta warga telah menyatakan kesiapan untuk membela negara. Di tengah semangat perlawanan ini, jalur diplomasi tetap berjalan dengan pembukaan kembali Selat Hormuz serta proses negosiasi di Islamabad. این بار با همه تظاهرات و راهپیمایی‌ها فرق می‌کنه. ما می‌خوایم به آمریکا و اسرائیل و همه مزدوران دنیا اینو بگیم. شما 2000 نیرو می‌خواید برسید. آیا واقعاً جمعیت رو نمی‌بینید؟ آیا واقعاً 2000 نیروتون در برابر این جمعیت دوام خواهند آورد؟ اگر ما هر کدوم فقط نفس بکشیم، با یه ها کردن همتون رو باد خواهد بود. پس لطفاً سر جاتون بشینید. ما صاحب خونه‌ایم. مستاجر نیستیم که شما برای ما تصمیم بگیرید. این بار خودمون برای خودمون تصمیم میگیریم مثل همیشه و